Assalamu alaikum. YouTube görüşçüler, suyucular. Satuda tuğanlar şu 5 aylık kulum var iken. Ala kulum iken. Bastırçılığa göreyle. Canar kolga coşup kalıp tuğanlar gönüp kalıptır. Ber kaytarır. Hazır malumatını alıp bereriz. Kayaktan gelgen. Toktop turçu. İki dağlı tuğanlar birdeyinen ağ eкен да, алазы эки бетинде бирдей алазы бар экен. Аркаңкы эки бутак кашказы бар экен. Актылеки бу ала кулунду каяктан келген сизге? Россиядан келген. Россиядан келгенби? Мунун да жалын кырып коюпсуз. Жал мунуку да уйга. Жал бар. Жалдарын тикен басып кеткен экен, тугандар тикенек басып кетип кырып коюп. Буттары ден соолугу таза тугандар. İçip жеши жакшы дейт, колго мына көнүп калган дейт. Дареги дордо 2'de булду тугандар Бишкекте. Базы канча Актылеки? 110 миң. 110 миң кеми бар экен тугандар. Алапар бинип жүргөндө бардыгына таанымал болоюн деген адамдарга алатай издеп жүргөндөр болсо көрсөңөр болот тугандар. Базы 110 миң кеми бар экен. Бияк бетке алчы, бул күнгө бияк жакшы көрүнбөй калатыр. Alazım gördüğünüz tuğanlar. En soğukları жақсы туғанда, hiç bir жерine vurulgan yerleri, şişigen yerleri жоқ eкен.